ntugacike intege, ntugacike intege. Poroje iyo yubatswe igategurwa neza, igihe kiragera igasakisesinga, poroje irategurwa. Iyo iteguwe rero iba izagera ku ntego z'ukuri cyane. Reka mbajyane muri Afurika. Muri Afurika hari Kinshasa, ikipe ya Kongo yakira ikipe ya Senegal. Ni umukino wo mu matsinda wari uwo gushaka ikipe izerekeza mu gikombe cy'isi. Uwo mukino Kongo yasabwaga kuwutsinda kugira ngo ibe karifiye yerekeze mu gikombe cy'isi. Cyari kuzabera n'ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika 2026. Uyu mukino rero waratangiye nk'ibisanzwe, birangira ikipe ya Kongo iwitwayemo neza, iwutsindamo ibitego 2-0. Ariko byaje guhinduka ikipe ya Senegal iza kurangiza Kongo itsinda ibitego 3-2. Abanyakongo never give up, ntibigeze bacika intege, bakomeje inzira irimo amahwa kugeza kuri ubu amateka ahindutse. Bitabiriye igikombe cy'isi, baje no kuba babona igitego cya mbere kuva bakwitabira igikombe cy'isi, nyuma y'uko hari icyo baherukamo 1977 cyabereye mu Budage bw'uburengerazuba, kikaza gutwarwa n'Ubudage n'ubundi bw'uburengerazuba, butsinze igihugu bita Ubuholandi. Ngira ngo murabyumva rero, ni inzira ndende yiyubakirwamo ikaba yabyara n'intego nyuma y'uko uba warateguye. Nta wundi muri kumva rero aka kanya ni Santos Cliff. Ikipe ya Kongo bidasubirwaho yaje kuba ibona inota rya mbere yari ikeneye cyane, nyuma y'uko mu rukerera hari umukino wabaye, umukino wari ufite icyo uvuze. N'umutoza yaratangaje ati uyu mukino yewe nk'ikipe ntoza ya Kongo de la Tranga, akaba ari ingwe zo mu misozi yo muri Kongo, ntabwo nakekaga ko navana inota ku ikipe ya Portugal. Uyu mukino nawuteguye nzi ko ikipe ya Portugal iri budutsinde, ariko ntago ndatunguwe cyane, ndatunguwe kuba bonye inota rya mbere ku ikipe ikomeye, ku ikipe y'ikigugu nk'iyi Portugal. Ni ibintu byo gushima cyane uburyo ikipe yanjye n'abahungu banjye bitwaye mu kibuga, bakaba babashije kubona inota rimwe ku ikipe nk'iyi y'ikigugu ya Portugal. Muri kubyumva rero, byari ibintu bikomeye. Uyu muri kumva ni Santos Cliff. Iki ni icyegeranyo. Ikipe ya Kongo yaciye mu ihurizo rikomeye cyane, aho nyuma y'uko yerekeza mu gikombe cy'isi yaje kuba iva mu itsinda yari iri kumwe na Senegal, biza kurangira igiye ari iya kabiri, iza gukina imikino ya baraje, biza kurangira ikinnye imikino ya baraje aho yahanganye nk'ikipe ya Senegal, n'ikipe ya Senegal ibasha kuyigenda imbere, igenda ari iya kabiri, ikina imikino ya baraje, ihangana n'igihugu gikomeye bita Cameroon, iragenda ikubita za Nigeria, iragenda aho yakinnye n'ibihugu bikomeye cyane byo muri Amerika kugira ngo ice mu mikino ya baraje. Nubwo twabonaga ko Kongo yoroshye, ariko Kongo yarahatanye kugeza yitabiriye igikombe cy'isi. Ubwo rero gutegura bisaba gushyiramo imbaraga kugira ngo intego zigerweho. Kongo rero yagiye muri Amerika ikina n'ibihugu bikomeye cyane by'umupira tuzi nk'ibirwa bita Caricao, ikina na za Jamaica ikimara kuyitwaraho neza n'ibindi bihugu bagiye bayitorera kugira ngo izacemo, kugira ngo haboneke ibihugu bya nyuma bizitabira igikombe cy'isi. Kongo bidasubirwaho yaje kwitwara neza imbere ya Jamaica, biranganya, ibona itike bidasubirwaho, aho yitabiriye igikombe cy'isi n'umukino wabo wa mbere bakinnye n'ikipe ya Portugal, baza kwitwara neza, babona inota rya mbere ku kigugu nka Portugal. Ubundi abanyakongo si ukujya imihanda barabyina we, ni ukuvuga ngo ibintu biraharanirwa cyane.
reka turebe indi mikino ya Congo uburyo izitwara. Iyi ni James Sport Focus TV, reka mbifurize amahoro y'Imana.